A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahda asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aitum lisajidin. Qala yunabihi la taqsus ra'aka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub wa kama atamma 'ala abwayaka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Idh qala Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana fi dhalalim mubin. Iqtulu Yusufa awitra'uhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquluhu fi ghayabil hubbi yarqata ba'du sayyi'ati in kuntum fa'ilin. Qala ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa innahu lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yartai wa yal'ab wa innahu lahu lahafizun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa khafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akulahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna ladhila khasirun. Falamma habu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabil hub wa awhayna ila latunabi'unahu bi amrihim hadza wa hum la yash'urun.